يدفئ الأم تعطف. يا لغة الأم يا لغة الجميلة لغة والديتي غرست شيئا كثيرا من أنت يا لغة الأم. أمي خرجت من بطنها أكلت من صدرها نمت على يديها لقيت على ركبتها كبرت على بنيها وأنا في قلبها وجنيت تحت أقدامها. ماما يا خلفة كاسة بابا يا خلفة كاسة بابا خوبي ماما نور أنت قلبي أنت روحي أنت حياتي أنا أحبكم. صباح الخير. صباح النور. كيف حالكم؟ جيدا شكرا. هل يعجبكم اللغة العربية؟ نعم كثيرا. أغنيكم بالغيط. أتمنى لكم التوفيق والسعادة والصحة وعمر المديد. شكرا جزيلا. مع السلامة. مع السلامة. İsensiz benim motor, siyikli dostlarım, tırışıp okuşu kızlarım, ullarım. Elif va beylemi bilen kutluymuşum ihlastan. Kadirli dostlarım, gelgensiz har yaptan. İstemle tuğandı Rahimi Turdenus. Mine dostlar, benim sizden gider saatim җитте. Яратыгыз әтиәнеңне, сөекле туган телне. Әтиәне җир йөзендә иң кадерле кешеләр. Туган илне икенче төрле ватаным минем диләр. Уңышлар теләп карам мин. Зур сигез һәммәгез. Бишле белән дус булыгыз, эшле эләктермәгез. Рәхмәт сиңа, хуш сау бул, Әлифа. Sen yaratkan en matur söz. Nindi söz ol bapkeyim? İn nazlırsız, in yakınsız, olmadırsız enkeyem. Var tağın bir en matur söz. Her vakit sen etkenin bu nerse? Olmadırsız, u yakınsız enkeyem. Ye üstenim sine. Olmadırsız enkeyem. Anda simin hemme bizde. Anda enkeyem enkeyem. Tuğan dilin tatlıdır, tuğan dilin temlidir. Temlidir dilini yutma, tuğan dilini unutma. Tatarşada yaxşı bil, Rusçada yaxşı bil. İkisi de bizden neşe, en kerakli zatlardır. Rahmet tuğan dil, singer bizge kiliveğişin. Dostlaşır biz, sırlaşır biz, bilim olup ütter bizden. Tuğaşan her günü biz. Kadirli balalar, bizning Əlifbanı öyrənüdə zor güclərin qoyuşu ətiyyənilərimiz. Eydigiz, onlarga da rəhmət sözlərimizni bildirik. Zor rahmet yükleriz, hərmədi, olay yardımınız için başımına ineriz. Deveniye mencuk kafa kule gittim yüzüne. Encuk kafa kuzu opa dikti şey yüzüne. Yüzlerime gülüşesin koyuyor damlama diye. Ulan kim gece ve kim kere kuşağı. Gerek
кушым булачаңга җырлар өйрәндем. Кайфакта чибәр кыз белән әйләндем. Энҗелмәсәм култагымны егет сөенеп кенә, сәхнәләр башылып чыгып капкага киеп кенә. Кәләм кушым калфагым, энҗелмәсәм нәҗикән, шушы калфагым үземә бирә килешә икән. Шикәр кәләм шунчыма бирә килешә икән. Шушы калфагым үземә бирә килешә икән. Шикәр кәләм үземә бирә килешә икән. Мин бәхетле, чөнки мин канатлы. Канатларым әти, әнием. Алар минем тормыш бакчамдагы иң матур, гүзәл ике гөлем. Иркәләп һәм назлап уятучы, чәчләреннән сыйпап уручы. Әнием бар минем, бик яратып, кызым, җимешем дип дәшүче. Җилдән каплап, яңгырлардан саклап, әтием юл сала тормышта. Мин һәр вакыт аңа таяна алам. Үрнәк бит ул миңа һәр эштә. Мин бәхетле, чөнки мин бит апа, энем туды миңа шатлыкка. Чәчләреннән тартып елатсады, юанышы миңа шатлыкта. Мин бәхетле, чөнки мин сәламәт, яшимен үз туган җиремдә. Үз динемне бик тә хөрмәт итәм, сөйләшәм үз туган телемдә. Җир йөзендә һәрбер кешегә дә телем шундый олы бәхетне дуга кылып Аллаһымнан сорым, артык күрмә диеп бәхетемне. Исәмсез балалар, кунаклар, әллә инде сездә бәйрәм? Без бердә вакытлы килмәдек ахыр. Исәнме бекәй? Бик вакытлы. Ни йомыш белән йөрисез? Менә улымны татар сыйныфына сезгә укырга бирмәкче. Бердә булмас ахры, сез бик күп өйрәнгәнсез, ә минем оныгым. All my language, native language,